Khatkhati police hin pen kai kia son thak si towar pialong gari kiri ka kuruk tu na sai dengpon bangso sai ki deng hud Bokachan divisional police officer Rustam Raj Brahma sitame chetongdun labangso kiri ka kuruk sai ki deng hud Khatkhati police station in charge nitul sai kia kija ponalong kadukawe chirap chitu dunsi gari along kiri tarlip asai dengpon lo bangso hud keongdung kani neponong lo Arni Vangason Thaksi Towar P Kiritarli Basai Kedeng Ponahut AS01 RC 3587 Ihuma truck Dimapur Pen Guwahati Anat Kidambo ma truck along home plikebra nerkep akani truck ades board along pen long ponlo Bangso kani kilong ponahut truck driver aphan sitame nep innang poncheglo Kachingnang chegabang phulake Manipur state arlo Senapati district Bisnulal Podala sopo Gukul Podel pusi pangthek pon Kine ponlong akani kadukawe lim phokebra achitim ana phai long pon lapen hithia long kuti hini rachitim an anam long ji pusi pachini pon Sangti hidipen projente rang lapen Bokachan penanan terang carbing long life